Selamat pagi Pur TV, horas dita salut na medyo joman kita kerena. Jadi di hutan nami, ibu tamuro, adong mapasangan opung duli doho opung boru. Marumur mahalakon na dua hira-hira 25 tahun. Alai nang pengemetua halakun na dua, ba kemesraan tetap terjaga. Bapak kok na dulu hita akan aposon, jangankan kita, kisah cinta asmara Romeo dan Juliet lewat do di bek kalakon ne dua baik kok kamu maju manang neng laut dia be halakon ne dua baik kon gandengan tangan do terus gandengan tangan dangi palo so pengburi laut dia pungduli ay tur makke do songot tangan na jala mulu aduk pesta-pesta ibu tamu do mulu dia ula manang adung ulaon dang boy pulik kudulan ni halakon iko rapak kudul halakon na dua dang boy sada ijolo sada di pulik dang boy iko rapak do samping-sampingan jala gandengan tangan baik kok kamu maju ngahudul tong gandengan tangan ima alani sayangnya mesranya jala musengani dangi pajoni opung doli opetu opung burui na tabuan pokoknya dan ketinggalan kata-kata sayang rojo satokit sayang sayang ngamang aku sini dulu kita makan sayang ini doh jai au pe merasa heran kan bagus hukum matu penduli opung manukku maju au niku kan songona mesra doh turu sabi ngamaru 25 tahun nomor bulan dari dua sonari ali tetap mesra do rasin opung niku kan dang adong rahasia jujur dang adong rahasia ini kan bah alai mulu ijoho opung boru doh panggilan sayang bah soi nama tabu hiama mulu begi niku kan toe mapuang lo serius opung apalagi mulu ijoho opung boru sayang sini dulu sayang makan dulu dak ke ijoho mana opung nyaha toe mapuang dang yatu si hoi nah kan dak waktu si baru niku nang lupa doa saya pangguaran ni opung boru berarti nasui opung dulu doa beda ngala ni mesrab do to opung boru ijo hui mana sayang naong ala lupa hau daripada bangamu opung boru tuau babulus mah hujoi mana sayang selesai strategi yang bagus opung ale dan pola hospital dah aha margani opung dolion ano gabe tarboto maile mana